ରାତି ପାଇଲାଣି ବହି ଖାଉ ଉଠ ଉଠ ମୁଠ ନ କରାଉ ବର୍ଣ୍ଣଦ ବହିରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆବେଳିଆଟା ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ରାତି ତ ପାଇଗଲାଣି, ଦିନ ଆଜି 7:30ଟା ହେଇଯିବଣି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ରବିବାର, ତ ମୋର ଆଜି କାମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରବିବାରଟା କେମିତି କଟୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ଏକରେ ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରବିବାର ବୋଲି ବିଶେଷ କରି ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖଟକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଝାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଅଲଗା ଯାହା କାମ କରିବି। କାହିଁକିନା ଆଗ ଉଠିବି ତ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆଗ ଖଟଟାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେବି। ତାପରେ ଆସିଗଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ। ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଯିବି ଚାହା ବା ପିଇବି। ଘର ଓଳିଆର ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି, କେତେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି ବାପା ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇକି ଯିବେ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଗତୁରା ବେଳାବେଳି ଚାହା କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ସୋମ ନାନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି ସୋମ ନାନାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଖିଲିଖିଲି ହସ, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହସ ଆମ ସୋମର। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଉଥିବାର, ତ ବହୁତ ଦିନଟା ବି ବହୁତ ହସରେ କଟିବ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଖକୁ ଆଇଛି ସୋମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯୋଉଠି ଥା, ପଛରେ ଯିବି ତୋ ପାଖକୁ। ଏ ସୋମ, ଏ ସୋମ, ଲାଜକୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କୁନି ପାଇଁ କେମିତି ହସୁଛି, ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହେଉ, ବଡ଼ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷଟେ ହେଉ ସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଉପରକୁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର ଅଛି। ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଚାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। କାହିଁକିନା ବାପା ଚାହା ନ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆଗ କହିଦେଇଥିବେ, ଘର କାମ କର କି ନ କର, ଚାହା ଟିକେ ଆଗ କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଚାହା ହେଇଗଲାଣି, ଛାଣିଦେବି ଆଗ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ଆଗ ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଆଗ ଚାହା ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରୁଛ କର। ତାଙ୍କର ସଇଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଏଠି ଫୁଟିକରେ ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିଛି କରିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଙ୍ଘ ଫଙ୍ଗ ବହୁତ ଦର୍ଜ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ଶିଖିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାଏ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତି। ଆମର ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ତ ଆମର ଲିଡ଼ର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆସିକି ପିଟି ଦିଦି ବି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ର କଥା। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ହେବ, ବିସ୍କୁଟ୍ 2ଟା ଆଉ ଚାହା। କାହିଁକିନା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି 9:30, ମୁଁ ଏମିତି କରି ଖାଇଦିଏ। ତାପରେ ଯାଇ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଘରେ ଅଛି ତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବାହାରେ ସିନା ଥିଲେ ଆଗ ଖାଇକି ଯାଅ, 10ଟା ଭିତରେ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହା ଖାଇସାରିକି ଚାହା ଟିକେ ନହେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପ୍ରବଳ ହେବ, ମୋର ଚାହାର ଆଦତ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଇଏ ଘଡ଼ିଟା ବହୁତ କୋରୁଅ ଲାଗିଛି, ତାକୁ କୋରିଦେବା। କୋରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତା କୋରୁଅକୁ ଖାଇଦେବା। ମୁଢ଼ିରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା କୋରୁଅଟା ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧେ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମ ଘରର ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୋରୁଅ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରି କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟାଇପର୍ ଟାଇପ୍ର ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାମୁକାରେ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଚାମଚରେ କୋରିଲେ ଚଳିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଶାମୁକାଟା ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇତେ ଶାମୁକା ପାଇଥାଉ, ସେ ଶାମୁକା ଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏମିତି ରଖିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାର କୋରୁଅ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଚଳିବ, ମୁଁ ତ ଖାଇବି, ଆଉ କେହି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ବୋଉ ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପାଣି ଚାଲି ଦେଇଛି, ସର୍ଫ ଟିକେ ପକେଇକି ତ ସଫା କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ଆମ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଖରାପ, ତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ତା ସୁଇଚ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାଲିବ। ସଫା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି। ଗାଧେଇ ସାରିକି ଯାହା କାମ କରିବି। ମୋ ବୋଉ ଯାଇଛି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ଆସିବନି, ତ ମୋତେ ଘରର କାମ କରିକି ନିଜ କାମକୁ ବା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଯିବ। 10ଟାରୁ ଯାଅ, 9:30ରୁ 6ଟାରେ ଆସ।
तो ये काम सरीगला आम गाधे पधेक आसी जाऊँ बासी रुटी को बासी तरकारी काली करी मैं आलुदम तो से खाईदे तर गोटे ड्रेस फ्रेस सुखी एटा सब खरा आज भल होती कि मेघुआ पग देती ना भल आस ड्रेस फ्रेस सुखीगला तोली आनिबा टिके रेस्ट नहीं जाऊ कहीं मो देह हाथ बहुत बिंजा चिया करुच्ची बहुत ठंडा हो जाए मत सांग मैंने तो आज माँ श्री माँ पाली थिला माँ बिलशाला पाली थिला तो माँ का पाली रे मत अरुआ भात खाए बहुत बढ़िया लगे पुणी एमती हलदिया भात लेंबू चकड़ी दौची ता पाग होगा बढ़िया लगे खाइए आज अन्न होती डाली होती गोटे मिक्स वेज तरकारी तापर ये कागज सहित चकटी गोटे भल पाग होगा तापर आसीगली मु सब लुगापुटा सुखी जाइए लुगापुटा को सब भांगी भुंगिकी ताकू रखीदेवी सी गोटे बड़ काम सफा कर तो वाशिंग मशीन साहाଯ୍य करदेला तापर तमें एवं सब साइज किना रखिब आ सबुठू बड़ काम हूँ शाढ़ी भांगिया कहीं आम शाढ़ी तो पिंधुनु ना झील मैंने शाढ़ी भांगिया मत लगे डिफिकल्ट हेल्ले भी चली जाए ए आदत होगला तो मुझे बोर काली लुगाटा को एमती सुखी देती सुखीला सब नहीं आसी जाइली एमती चली आज दिन मान एमती चलो जीवनटा तो भगवान का दयारू समस्त जीवन भल खुशी शांति सुख समृद्धि आसी था ए लुगा भंगा कार्य सरीगला तो सरी मो ड्रेस फ्रेस पुणी आहरी सरीगला कौटी फाइनाली सरीगला तापर आम आसीगलु रोसई घर पर ये हांडी माज जिनपतर जो को करी से हांडीटा को माजुची केते बासन माजिला आहरी पुणी ठिया होगी बासन माजिला मत बहुत कष्ट ठिया रोषे कला कौन करी आमर सब सिस्टम सेमती होती मत बसिकी सब कार्य कर भल लगे मो आंटू गंटी एबेठू दर्ज है तो बयस को मत आहरी दर्ज हम कम समस्या शिखी हेल्ले एत भल परफेक्ट कम भी कहीं जाना जड़े जड़े जानते जेहेतु जमीक माने हांडी माजिला बेले मोर कौन कर डेक्ची माजिबी तो से टाइप्र मोर हम मुझे भलसे छड़े पारि तो मुझे कौन करे ना गरम पेज ताक आग पूरे दे गरम पेज फोपाड़ार अच्छे तो एकात्र पूरे देवी से 2 घंटा पर तार जहाँ लगी सब पानी रे आसी भासब तापर ताकू कौन करी ना माजिबी तार पुणी आहरी भी छड़ियार थी तो भल भाव बहुत समय से डेक्ची मोर समय जाए तापर ये सब क्लीन करदेली निश्चिंत हाथ खाइबा पूर्व हाथ धोइबी बासन मजा पर भी हाथ धोइबी एमती चलुची तापर आसीगली राति होगला आज होगा 8टा बजला बेलाबुड़ी कर खाई शोयार अच्छी रुटी मु चकटी दौची फटाफट करके खाई पीकी 10टा भितर शोयार अच्छी रुटी को बेलदेली आपणकर रुटी गोल हुए कि नहीं सांग मैंने निश्चिंत कहतु मोर एत हुए हेले चलिब रुटी तो नरम हुए आउ माने साइजटा एत बाग हुए फुले भल तार जो पम्प टाइप्र पूरा बेलून टाइप्र फुलथब से बढ़िया लेखा जाए एमती गोटे 2टा रुटी गोल हुए बेसी हुए फास्ट फास्ट कले तो एमती होता है मोर एटा कई थर हो गला एमती थरे थरे जोड़े चेप्टा हो जाए ना केबे हो जाए इंडोनेशिया मानचित्र तो केबे चाइना मानचित्र भारत मानचित्र ये टाइप हो जाए तो परफेक्ट गोल सेप हुए आस्ते आस्ते थर थरे हो जाए किंतु आगे कि टी चेष्टा करी कले हो जाए मुझे तो फटाफट करी कि खाइबी से टाइप रही है तो शीघ्र करी तो शीघ्र कम तरतर हेले तो सबू जीव ना तो रुटी आमर 7-8टा हेले काफी ना बापा आमर अल्प खाती मु भी खाए बापांकर 3-4टा हेले मोर 2टा संध्या बेले जब मुझे खाई देता तो मुझे 3टा खाए ना नहीं तो परिवा ये आलू पोटल कटा होगला देखो तो गोटे गोटे रुटी भल फुलुची आउ गोटे भी आग एत फुलुनी चलिब आम एत सिद्ध हस्त लोक नुहे किसी खराब नहीं गोटे गोटे फुली जाए गोटे गोटे जब सेकटा जो सेकाटा भूल होता है से बहुत माने हुए नहीं बाग एत है सेपटे भजा बसई भजाटा जरीगले है भजाटा आसी हो गला सीझीगला खाली जरियार अच्छी भजा जरी तो रोसई पूरा फाइनाल हो गला
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ମୋ ଅନୁଭୂତି।